Hadin kat tu kat ne kenta kejing Pak Siti inokam ki arngut kinong kitkam bah khmat ke HANM jo Presiden Rangba ka seng uba lamprang kharbani ni ki arngut ki bakenthuk yo General Secretary uba Kelang Thongni baru Vice President uba Nelson Kharbani daka bakdo hak Siti bakila ino nak jinglong dekot pat nong kitkam nak seng new trap achik national movement hadin jo ki artli ki Siti inokam jo ki arngut ke balapha menin kemet mentala saki bat yo pedang sai kowe ke Siti inokam jo kowe ke circle ke balatip ke HNM riwar mingi circle langkerdem pusla ke bala penlong kumju ya kene ke circle ban pha ya ke Siti inokam ha ke seng new trap achik national movement central body ka Siti inokam nang ke jinglong dekot ke seng ke HNM riwar mingi ha ke jinglam u president uba Shaibor Nongrum ula ino ya ke jinglong nongkitkam kentup uba Tibor Marbanyang General Secretary uba Riven Star El Moplang Finance Secretary uba Amanda Majau Assistant Secretary uba Crown Nongrum Organizing Secretary uba Simon Khong Mauyo Public Secretary uba Banraplang Tensem Environment Secretary uba Boy Khonglam Sports Secretary uba Banchailang Nongrum Education Secretary lembat khandaingut ke dekot baro lada khen kelumlang kinong kitkam bat ke dekot ke balaweng yalade na ka HNM riwar mingi kilong khat khandaingut kat kum ke Siti melayo priang bagi jing inokam ka kedo pakim yahap ya kanong rim ban pendu jing syanya ni pat ba ban penlong political agent jo konok seng sanhima ya kerukom bom yahap bo nong yalam ke HNM central body hak sngi tab vote ka khat khandai trik yayong man pen i bo kersan ya kawek seng san perthai